Pa evo, mi ćemo govoriti sad o jednoj temi koja je vrlo interesantna i ovih dana se dogodila u Srbiji. Prosto je neverovatna neodgovornost ove vlasti u nepoštovanju žrtava koje je Srbija podnela u Prvom svjetskom ratu, a isto tako i u Drugom svjetskom ratu. Predsjednik Srbije je prosto u 10 godina njegove stranke organizovao na godišnjicu streljanja 7000 Kragujevčana, kada je Šumadija čitava, posebno grad Kragujevac, zavijen u crno, kada je Hitler naložio da se strelja 7000 ljudi da bi se uradila odmazda za ubijene Nemce, 100 za jednog, i kada su sve porodice koje su jednostavno imale, stradale svoje najbliže članove, bile puni tuge kad su Kragujevčani izlazili 21. godinama u Šumarice da pale cveće, kada je grad tugovao i patio za onim što se nekada dogodilo. Ova vlast je pljunula na srpsku istoriju, na srpske svetinje, na srpske grobove, na srpske žrtve i jednostavno tog dana vladajuća stranka je organizovala proslavu u Kraljevu uz naravno koncert koji je pratio Željko Samardžić i uz bahanalije koje su već viđene na tim proslavama, da se dovede 3 puta više ljudi nego što hala može da primi, pa da se onda priča, eto vi koji ste na polju, to smo već gledali, videli, to se događa širom Srbije, da se pokaže bahatost, moć o trošku državnom, o trošku trošenju državnih para. To je prosto neverovatno. Da oni jadni sendvičari koji rade za neke sitne pare, za pivo i sendvič, moraju da sednu u autobuse i da dođu satima pre dolaska predsjednika, koji pre toga drži govore sa svojim bratom Turčinom, pozdravlja, ponižava srpske majke, srpske žene i tako dalje. I sve to moramo da istrpimo i sve to prate mediji sa nacionalnom frekvencijom. Sve to mora da se vidi u Srbiji, da se pokaže na moć. Ali najveća tuga je bila kad je doveden jedan Kragujevčanin koji je morao da stane pored predsjednika i da se ponaša kao da je došao tati na sahranu. I još i da održi neki govor, da pozdravi sve to, a videlo se po njemu da mu je muka od svega i sve se to tako završilo, naravno uz jedan veliki festival koji je organizovan i koji je koštao milione. Zašto to Srbiji više treba? Vučić je predsjednik. Ima milion problema. A šta se slavilo tog dana? Slavilo se što je u Srbiji uveđeno jednoumlje, slavilo se što su blokirani mediji, slavilo se što niko u Srbiji ne može ništa da kaže, a da nema posljedica ako nešto kaže. Slavilo se što se napadaju neistomišljenici i ne biraju se sredstva. Slavilo se u Srbiji što srpski seljak propada, što nikad rodnija godina nije bila, a nikad veća propast sela nije bila nego ove godine. Slavilo se što je jabuka 3 dinara. Slavilo se što su propali malinari, proizvođači šljive i kupine, a posebno uništeni proizvođači mesa. Slavilo se što dolazi Lidl u Srbiju da nađe tržište. Slavilo se što Srbija uvozi krompir iz Austrije, a u Srbiji propada 1000 i 1000 tona krompira. Slavilo se što se uvozi meso najlošijeg kvaliteta, tovljeno sa GMO. Slavilo se što smo prvi po karcinomu u Evropi, oboljenjima srca, ubedljivo prvi u Evropi. Slavilo se što imamo najskuplju naftu u Evropi, najveće akcize na naftu.
Slavilo se što plaćamo akcize na struju i što narod ne može da preživi. Slavilo se što je 300.000 ljudi za vreme mandata SNS-a napustilo Srbiju. Ja kad sam video o čemu se radi, i ja sam napustio tu vladu. I nije tačno da mi neko nije dao nešto, nudili su mi sve, a nisam hteo da budem u toj vladi. Kad se setim da Ana Brnabić bude premijerka jedne ozbiljne srpske vlade, meni je muka. Slavilo se što smo sada jedini u Evropi koji danima slavimo gej parade, ludujemo, a i ovo je bilo slično u Kraljevu. Prema tome, Srbija propada, zadužuje se, selo se prazni, gradovi se prazne. Slavilo se što se neki funkcioneri iz SNS-a hvale što smo postali toliko snažni da je odliv mozgova iz Srbije izuzetno veliki i da je to nama čast. Prema tome, ovde nema mesta za slavlje. Ovo je vreme za jednu tugu, da svi postavimo sebi jedno ozbiljno pitanje. Ko će u Srbiju razdužiti od ovolikih kredita koje se uzimaju, od toga što postajemo najjeftinija najamna snaga, kako ćemo preživjeti, šta će od nas biti za 10-20 godina, da li će ovde doći neki drugi narod da zameni našu decu, našu omladinu, da li ćemo biti narod u rasejanju po celom svetu, da li ćemo uopšte imati državu. Kako smo krenuli, toga neće biti. Ova država se pljačka iz dana u dan. Ovde se niko ne osjeća slobodno. Ovde niko ne sme ništa da kaže. Pogledajte kampanju koja je počela u Dragačevu za izbore. Samo to treba vidjeti, snimiti i da shvatite u kakvoj državi živimo. Prema tome, Srbija, kojom se svi ponosimo i ponosili smo se, sada tone i nije to više ona država o kojoj smo svi mi maštali da je stvorimo. Nema više ni od Evropske unije, niko nas ništa i ne pita. Predsjednik iskoristi da se negde uslika, privedu ga tako negdje da pruži ruku nekome za debele pare i da mašu sa tom slikom, kao što su i oni Tomu priveli u Kraljevo. Sve ovo liči na nešto što treba što pre da prestane. I zato razmislite o svemu. Razmislite da li želimo ovu državu da sačuvamo, da ona opstane i ostane, ili ćemo je totalno izgubiti. Prema tome, nezaposlenost se nije smanjila. Ljudi su otišli. Iz ove države beži ko može, glavom bez obzira. I stari i mladi, i šoferi, i varioci, i keramičari, inženjeri, lekari, tesari, svi koji znaju nešto da rade, odlaze. A šta ćemo mi? To nikoga ne brine. Upalite televizor i vidite da smo najbolji, najjači, sa platama koje su bedne, a sa cenama koje su evropske. Kako Srbija da preživi? Vučić ne razume Srbiju,
on se kreće u krugu sendvičara koje dovodi i oni ulaze satima i pune halu pre početka njegove ceremonije, a nije došao da priča sa Kraljevčanima, sa građanima, običnim, najobičnim, da pita kako žive u selu ljudi sada. Sad će da poklone tobože neko veštačko đubre po gazdinstvima, da bi malo ublažili tu bol koja je selu nanešena u ovoj godini, cenama koje nikad nisu bile niže. Zašto ne možemo da prodamo ništa napolju? Zašto je sve stalo? Što nam je predsjednik veliki autoritet, što ga svi cene u svetu. Stao izvoz. Da li se pitamo ministar trgovine šta radi? Pričamo o poslovima sa Kinom, to je lepo. A mi imamo toliki deficit da samo sa 3-4% pokrivamo uvoz iz Kine sa izvozom iz Srbije. Koja to država može da izdrži? Tako i sa Nemačkom, tako je sa svim zemljama u okruženju. Srbija tone i potonuće ako ova vlast bude duže treba. Vučić ne da medije da se ovo kaže, ne želi da sa ovim temama razgovara, da se s njim razgovara, sa članovima vlade. Ne želi da odgovori na neka pitanja, da objasni, da ugovori koji se sklapaju budu transparentni, da ih vidimo, da ih pročitamo, da vidimo cene, da vidimo kako je moguće Moravski koridor da se ugovara i da se fiksno određuje cena 800 miliona dolara, a on još nije iz projekta. Kako je moguće bez projekta da se ugovori cena? Da se objasni zašto su ugovori veći od ponuđenih cena po 150-60 miliona evra. Gde ide ta razlika? Za ove proslave koje će biti svakodnevne po Srbiji. Danas je najveća firma u Srbiji SNS. Zaposlava 1000 ljudi. Dobijaju novac, putuju, voze ih autobusi, vraćaju, hrane, poje, brinu o njima i naravno predsjednik se pojavljuje između njih i razgovara svaki dan sa istim ljudima koje voze svakodnevno. Šta više pričaju, to samo oni znaju. A ne daju onim drugima da priđu, da ga nešto pita. Možda predsjednik i ne zna za ovo. Možda mu treba i dati da se vidi kakvi su povoluci, kakvi su problemi, kako odlaze firme, kako se otimaju firme, kako se dovode ovde vrlo sumnjive firme s polja sa prljavim tehnologijama, kako se krčmi ova zemlja i rasprodaje, kako se rasprodaju čitave opštine. Ko će to sutra da vrati? Šta ćemo mi sutra ostaviti generacijama koji dolaze? I tad ćemo im nešto ostaviti. Prema tome, ovde neko pričao da je uveden red u građevinarstvu. Nikad se divlje više nije gradio. 2 puta se povećao broj divljih objekata. Sve što se radi, gradi se divlje. To su oni bukvalno shvatili, dozvola se dobije odmah, a onda su rekli, pa kad se dobije odmah, ne treba možda i da je vadimo i da je tražimo. Već počinjemo odmah da gradimo i da radimo. Budžet se puni od akciza na struju, akciza na gorivo. Budžet se puni otimačinom od naroda
i sa tim se hvalimo. Gde su nam zarade? Šta je u Srbiji profitabilno? Koji je posao profitabilan? Koji posao donosi dobit? Šta se predlaže da Srbija radi sada? Šta da prerađuje? I kome da prodaje? Uđete u trgovinu, sve tuđe robe. Nema naše. Evo toliko i hvala.